Ibwaga sana mutegeri wa WeruTV ngakukwatoke nyukarikiri Weru Stadium na orankwire ngichokera ngachokera ndi nage ni batari bakuma Gachanka FC tukomba kutha twitegera nuntu weekend ithiru na ndipo bene kombe kya Northimenti. Karibuni sana Nchamba. Asante. Yes. Na ngakethia mtuba gwitu Alvin Correction the ina unit in ke Weru Stadium ambiri no mwankete team ya Gachanka ali town yo bena Coms Correction bondo babweterete kabisa. Karibuni Nick. Asante. Mireti? Yeah. Yes, you have the kikombe. Kikombe niko nayo na pia njina niko nayo sasa. Ndio na ndio nayo. Yeah. Yeah, as a champion. Nadin champion. Yeah, that is. No, tiga chanka kina. Tiga chanka no Gachanka dene Northimenti champion. Gachanka dene Northimenti champion. Mpa experience ya muchezo wa Karina burabo erigite bugo kinyanira? Yeah. Yeah, for one gwitikia tariki 11 last month I think itu aliaja. Tulia cheza game ujiri tigere na jora to wite it's a promise we must win. Itu ombire kucheza game ya 4 star even though itu arusere lakini we have a focus. To ala focus to win the lasting game. Kwa hivyo itu ombire kucheza game na Wembe Star na kumawiro to win the game yetu na we had a celebration. Kono we that. Itu win the game comfortably. Nick. Yeah. Agira Nick ari. Nick nkona undetera ken. Yeah. Mpira na geni bwe kuba undetera na ura kari ke Gachanka. Kambuge bombere orotegerete WeruTV. Thank you for tuning in. This is Gachanka Young Shooters and Gachanka FC. Yes. We are the champion. Yeah, champion. From my extreme light rift dina captain wakwa. Etawa Peter Payet Kimathi. Nyuma kidogo kuna Thomas Kiogora is our best defender. Na nyuma yako kabisa kuna team doctor Edwin Simba. Uno batirigita. Oh, iko batirigita kai ko barigita. Ko barigita. Ko batirigita ko barigita. Nick. Yes sir. You are the champion. We are the champion. Pa experience ya ntuku. Ntuku eri tariki 26 March this month. Mwezi wa I mean. February, yeah. February. Eri ntuku tweterete sana. Onto wambere itwari cruise game ye 4 stars, yeah. Kenine kiao that is home ground yao kaga primary. Nande itoije the close contenders kana barabe jete nyuma yetu sana. Ni antupatwere ke league kana mchezo ne competitive. Nande toije ivato mba ku lose the game ye ntukwe Sunday. Yeah. On 26th, supervisor baretu with the big manage. Untubeza kakuiza bakeja 71 point bena that verdict. Kuna na tena babu aroja ira point yemu. But tuendaga ke the actual 3 point. Ituenda ku make the record. Actually again kuna record. Wembe batatura either any day any season njana awi. No ndito are so confident na ndakaichari psychologically prepared, even physically prepared. So batu ete to win. No, it was a nere baton to teka to injury ndeke mbere kani injury. We took time kufunga na also teka to maintain record defend nguri remo. Second half ito to afungire nguri injury. At the end to the area. Ambara ni ya captain. Captain ni ombere kombe utika omerigi kinene mono. Kwizo keza oge ukiriti. Ari ngo ya kwenda alidia. Andi mheshimiwa mnyambe teta na mbitira bya Nithi. Kyondo. Captain. Imbyo kuona ni atumite team ni bukinya tata budora buna gikombe. Ombe manka mbena uchokiria management yetu kabo. Tonto ibomba yani ngutu eta tuinde mana kwa takanyamuka ibomba guteta mutera yakuigo mutageri yakuigo voka ibomba guteta mutu na ko mutunganania na muire ya watu eza nyapa tu tubeje shimela ndiko kwa ntu na ngwataniro Ibwaga sana defender ozo no likairi tiga atonye tere ora kwa karakari kieni na kiu ntuko yu bombiro chetha mubira kunkauga kwa ria changamoto itwarito wini game yu na nontu itwarito wini twachetha tukimenya turita mbere na twacoka na tuka defend of which mono itwenda gufunga leo tucoka to defend kuna ndiko ali na kind of a battle uratumba either tuingirie tucoke tuweke basi rau antu bawiza basi na murenyo eka basi bwaganya turingiona emo kana mwe ititho ethongi mono lakini turingiona ijiri turicoka ku defend bo thongi mono nontu
bara tukiambire mubira jetu tware alengo na itwa mwite na toga gikombe gitu kombo shinda within the course of the week ituromba with a training boega at times turomanya gutukatuki na rimwe turauma gutuki no ucitanire kuga na ndia the fight to the ni go fight buru ucitaniritie boega ketha omba kugea maguru jana kaja thatu muntu aringia na kintu tinga na uwezo bu ngorikana ndari na kind of injuries but ntugunda cietikirie boega ati ntukuga tugafaulu ati ou ombere yo first aid no ntoma maroma tukuga kamisi game na itombere na tomba gushinda na twera murungu boega no ntu bati twetikitia na kira mpomba kuga kira yatumite tuthithia jau jonthe jaura mwambiri twari tukuona ya tutiumba na buru lakini tukaranthe mea jara mega ira bukona bugita bwathithia makosa bukejo karanthe as a team kana as a group bukagwatanira bukona ina tutikuthithia boega na mbi ibi tumite tukinyaiko tukinyao twakinyire nenya kiume kinkurika na bwana coaches marango batwitire boega na twakaranthe na wetu antu bomba we spend a lot of time but kwa bugi no tukwaranire ikukwega na ikugwatumire tuthithia bura kairi game muthia tingi machevo game yo ego shinda inyoka ego team mbugetarare urene kairi yombo kwija kwa ibisha ntuku kuna ndio twathithire na tomba na kiambere main katho kire murungu no tutinya yetore nyake thito wageraia ko thatu na inyeu murungu arengire go twa inye guchinda tutingio mboshinda ku jau jonde jare kumania na inyengai na the good management that is found in Kachanka iwe bitumire tomba ko juke point hivu Doctor Lion yani lion yere awe bata lazima mngeka simba hapo ndio yote wapo simba nipen kanyaka kuke Kachanka withero kitango giriko timu ya Kachanka ndio ande team doctor kwa kwatiria zo bothongi bakwigwe mbetha ande team doctor ndene Kachanka ka ndathurirwe management ya team mbetha team doctor kuringana na madina ila twaina jo no mbuge ndichi kumyambuka ne daktari lakini ndakachambitikirie no tu lahira twetake ine Fredris nuje mainjari na bieni bithuki kethira na ndigo ugiaga ujitorea tu ndona mutethia kwa nkethe nkuganga kianine nkamukiria yani ethira kwa tima supu mangira mengira nketha nkimumenya ira bangi stitches na ndiko kethira inguchitanira sana na rira nda achethi bakinyire amwe kana ndi au na tukujukia ligi yani tukambira gutonya ligi ine bandura amona coaches bako na ndambe ndi team doctor wao ndakacheka chanka ukalete na cheki taringana tuambirite club giki mwanka jojo last year 2016 kowe ubakiambaniria no ambaniria na bontu kwa kwembere Nick yes tunarudi kwako sasa asante because sasa najua wewe furaha siku nyingine nikaona Nick wasia Mombasa nini yani ilibidi yes so ni au angina nde imbio kukuthithia kana mubango jojo ngina nde what is the next thing to do big thing okay big thing nande kana what kabira tweterete thaizi ni mini league iyo nande qualifiers cha gutonya the county league okay na onora tutikomenya the stipulated date tumenya maybe itariki 19 weekend maybe at 25 26 but we are very much expectant na ituje menyana nde tumete to represent it na ndino dimenti kana imenti north nande tu number 1 me to get 1 or 2 the other side babange kedo ibore better 1 or 2 central better 1 or 2 south better 1 or 2 so to meet on a central position kana central place tumbe gucheza the main league nande achethi bana ndo babangirite ata kan kumera nande boko chinda last weekend yes we babangira babathithia yeah manto jaba bangiri bongwa you can no tege half of them kana quote of them baraba represented aza mutegeri wengo no tege ukona bombere be healthy inda kachia tare chamba and we thank God for that anyway tuge kwena nini bena trip to Mombasa na this trip to Mombasa it's funded free by our chairman Mr. Mugambi tumuchokeria nkatho kabisa bagwatanirite na vice owe na nkuruki kabisa nombuge party kwina party ingi irankenda kunenkera my assistant none kenda ombo pass the guns kana omba kuga promises ire chonde kana ahadi ire chonde turaikiri urechite nande kwa urikanenkaniro gwe kuna ndeba ta Mombasa #Weru Stadium I'm telling you #Kachanka champion I'm telling you yeah @. Bwana Meriti yes
nchamba tiotinda na imbizi igwire tumbono Mono. nande kiatho mome wituthinjira ndewari Nandi akombere mainka thonguchokia kiri aspirant MCA Mutethia Mauru no tututigeria game ya Wembe no mbere gutumiti in our training jakara ndi goro monka twa train then he made a promise na to promise re atwira bo win ondo we wadi nera kwenda gikombe nkabuthinjira ndewa na after win twamuringire thimo nauga my promise is still on na ngwetikia tukathithia kiatho kiu kinya we tukamu-invite na ngwetikia kinya ugwe tukaku-invite yes na Morgan na bwana Morgan na akenda twina uwezo bwega twarika Weru family yonde ikenya lakini ngwetikia no tukwina nguon omena Morgan inya nyomere kiu kia ngamukamatira Morgan sawa so kan kwenda gukwira kila gitumite muno muno twawinire ngimwira ti motivation especially aspirant MCA na arungamite na batwi na tu promise after kututhinjira ndewa na tutuma support yao akwenda no ni kenda akomba kurungama na batwi bwega no ntu omutege muntu endete mantu ja games kwa hivyo akomba gwikira boxes ya sene buka ngaratanu igwitikia au agwikira boxi ni twakurukithanirie na au gwitikia miaka ni kurukita twikara boxi ne na ikia tumi no ntu tukwitha tu kiugaga na changamoto tu kivijana be selective na bategete muntu ra ugwitania nabo no ntu ja igitara na ndi takachana cia ndinji to ite kwenda mantu ja naroge obera nkabwikira ruji nkabwikira pa bere ruji rwikirwo ni aciari na muntu akinyira inje gwikira agekira but kethira sport ronga na sport na to babethi na motivation yengira etumite to wini gikombe my coach akugweta mantu ja trip gwita Mombasa na ile retreat ya na ngwitikia kinya tukwira our governor Munya aga crown champion ngwitikia kethera achievement nya kuringwa mbicha na mwana governor wetu agitwejaga zawadi yu na ngwitikia kinya wengo murombera murungu amutharime au etirite round yu ingi na kinya sport ya ministry yetu sport nyawe kubachokera ngatho muno tubokethira tiabe organized kinya timu icha risabu ja gyaki mutikoma ingi na batu gachanga twitarairo au karisabu kandi goro au tutiomba gukira I thank God no tukiri kinya michetho ira kurukite nyuma aja timu chetu ni chitu ire kujukia ikombe view lakini bai challenge muno mbuge mugambo jura kwira wage kukinda kanya na kula nyani kwa hivyo nandi kwenda antu wa municipality kana bata na bamenye nandi mubire jura kinyere maturene na guketha kwi very challenging muno kwite kombe kiu na ukiri na ingo chokia ngatho muno no ntu gachanga kuthire na 73 points na bena case bena verdict tweterete ka lu on our side twina 75 points na ngwetikia supervisor na bakanenkerwa case yao bethira be 71 kwa twithira bado utiroba mbobo kinyera tukinyira twithira twimbere yao na point inya kiria nonto kuingi mwebera batekiriro na baringija na ndi kwithira batekirwo ngimwe u that is one of our challenge ne atomira tuka twichetha mubira tu win bekirwe bado lakini ekale watu ba employment tu win bekirwe na ya tu ire pending ni ekale pending no that to means buringi chindo iwembe baringi kiro bando baringi da mbere yenu yetu na 71 points lakini natwi our case luo na side luo na side natwi twekiro point still tukia tuligoro yao kwa hivyo na ndi manjini yo kuga tukawi na point inya ivekiro kisi yao natwi twekiro yetu so ingwetikia ndakasi yetu chi very motivated na ito ku prepare mantu ja mini league na kinya iwi ya tukajukia promise ichi kiau Nick now tuguchinde kombe na tugweta retreat achethi baba nandi what is the next move about mechetho ira buku prepare nandi kitaki digi wingi next gwita ki county twe underway yani katuge twe underway miata twe twe county kairi but right away nandi turibanga twina a growth in mind tukimenya nandi tweta bauga rigiso irigi nene nandi irigi mbere turona referees maybe kedoi ke district maybe akeja referee umwe timu ije ikaita assistant referee timu ile ikaita assistant referee lakini nandi ara twete the county ni antu ba mbere tugwetia discipline ni antu ba jere tugwetia a lot of commitment ni antu yani gugwetia ke county league
Okay, I've been there one time there as a referee, lakini kwa mabobo ngote kaba kinyare. So na ndiko na that kind of a growth ikwendekana ithore in their mind. Na mathuganio jao already nkuona iba kwambia kuji prepare. Tunyoka igo betis na area ibo chieta, you know, we are entering there. Kwa mchezo wewe withiri utobote queen nini bako ma draw bako ma 0-0 kwa makamwe. Hii wiki neziri kumbo point bumba kurekebisha. Irari okay next time. Achethi baku batikachokerebu. Irera tumawona uki downgrade kidogo. Okay, mbuga game ira twa concede te kana ira twa joketie goli nyingi turi ere KCA. Na game ataro one game twaringi gorinya. Na game ira ketho atwetere na o twauri turita maybe ndaka ikiuma mubirene. Ontipa kuona already turirwe itukwira tuka make lakini turirwe. Funny enough no kwere Mr. Kome for free. Tukwemwe indone twena point ithandatu. By that time our friends gikumene ibo batongeretie in fact nyanga tegaza twari na point ithatatu actually na gikumene by that time by na point 13 ibo bambete so first rate babu we number 16 mbali twari kuraza na ndiki game ya gichoka gikiuri giaku about game witu ile tutokiruzi kanambi tukateka game je KCA for example ile twari twauri gori nyingi players bare mo coordinate themselves from the goalkeeper okay the defense lakini andi mantu jato meataka bakarete amo for long sana bomba kumenya mtu uri adore wimbi mtu uri akina wimbi then rita nandi tora get the mentality ere we can come back again no monka tuchoke kairi na tukachoka kairi to the form nandi we jakethera ke game ja for example ije twa chindwe mwicho aje for star game area we took it yani tongekeria gato kucheda formality okay lakini daira bazire kurealize tutukubiro cheda formality ndaike chari kwambire chari kuthira ya so nandika kwe kantu kageja kiri achedi bobongwa from external kedo mafana ibo vera eji walkover eji ABCD baba atura you know that once daira ni tonyari mwachedi yes inya by the yankuri ku idea kinya tukare yo embezera ke manzabu kunyaja retreat na kira achedi ke my moods nijo mtu ampa kuja na moods nije human being nomba kuja na stress sometimes ukamba kwedra kukidwa tanande nontubo kuchinda yes to hype the game sometimes ukadha to get personal retreat enu achedi tikenya jewe Mombasa be sponsored kinya babu internally uketaita na kadio nkalionga ya ni achedi na ni rimunya fatigue mtu amba kuja na fatigue kare ma correspond mbugia Mr. Kome okay at time akwa intinjuka initiative twina Mr. Marango tujuka initiative yo kuona muchedi jorea bobongo barabara no ba witness baka ugatiri twataka muchedi jora tukona rira kweja tizi ati kari uretho akari biji no mari no menye rira mtu etho agwiritu sana now we do a one on one counseling imbi gutuma wa demoralize imbi gutuma spirit yaku ni kuona ni inthi like now twina cases many tumbete kutha tukitaku maybe kwe muchedi ukwenda maybe kuchoka skuru kwe muchedi urengi skuru you know we are close friends barabaka consult na tumbe maybe gwetakwari na management maybe a skuru twejana ndi kwe bangena bo wethera tip on the students maybe bakwasonara home dongena ni for example ingiri nyomba we tackle the issue kwe bange tu dotoro na bonya kenine okethera maybe like one of our defender Phineas na unikite njara we manage na ndi go tackle the issue mbi menya ndi the moment unikire njara tiko gachiora rangu is not married na ndi toka chip in ura tukamugerera kintu kike kai so has edo na kuona mtu wale wa mama osha bakezo muri rangu chiawe yes bana Meriti yes nandi tuguchinda yani nari guchinda kituraria mantu an champions nari guchinda that is guchinda nukuona jana ndi guchinda kokwe nukomba kureta antu bakenda kutonya timu nene baba inge baka access go already nyatha ino nto tukuma tuku win twitwaregere kugia mantu jara maingi jara yo gwito celebrate yo mena utuma kenine itukarite tukira ndaka wewe you feel like weja mazoezi na day by day itukwitha twina again different nonto kinya baba nge batimu inge tura competitor acho ibakugere guto visit itukugere kuringirwa thimo au bugitia county bu turikane ko kwina gintu ja kiu na kwa thaita turarugura mantu jau igita rigakinya for one nonto barabara winite gikombe kiu no mwanga nya bonga bati enjoy bachigwe then na ndito atonya into a serious business na ndito to akarande guru na chedi kwa sababu tuko na constitution yetu ile tungaindaga na tuwe na au ya do players
au we ado new players kwa hivyo na ino mwaka tugetha twina time weu ukara nthiguru na tumenye nandi kinya ukai ku reinforce tumenye nandi ethera i striking ketha i defending ketha i goalkeeper urumwe so me and my coach twina that in mind na ikethera i challenge muno no ntu kinya thai no mwaka ugetha kwina kupiganira namba iu etha i namba 7 ukethera iri chetho na ntu bathatu na kila mpumba kuromba muno achethi na baraba mashabiki jetu no mwaka tu tugwatanirite amwe na twitikanie ukamenye kethira i our captain Payet ethira no uchethaga midfield ye wato for example muchethi ungi akethe satisfied na kimwe encourageaga kwa hivyo ingwitikia tukagwata a lot of visitors players na welcome in the home of champions Kapi hey mtu wangu yani Kapi agwiritu sasa kila Mombasa twende hapo nini maji chumvi captain na tokona ni ubumba ku change ya game mbura chethi no tibubu chetha ari bubu gyaga ure buka hype game yenu uchinja waitu totonya county league vai batu totonya county league we for example batu ka tu again nyaka we tu again county bele nya totonya digine district ibu 3 men ensemble team game wana bwa wacha ta county bele tu ora kipo bonde ba mahakama bo mangi ba batu friendly ja kwito amene kitu acha nake nakachukia to BMA bana mutembe ya basinda tournament kitu achevere ambuga za group yetu mbuga neri yetu group of dev to ari pataka group wingi China team zatu cha district pake kilo mwe county yani group yetu ito ina Azizia by division 1 ito ina mahakama na mate boys na batu ko ine group ranjo mo to bate ke to bona hivi cheka bata ito buga Azizia na mahakama hii kwa ke tani mandu jeje kuta vice versa por example batu to oro yani buga batu atu je katu ko ya mchezo kulingana na wajuka din udito na wajuka din to batu gimwambe rukiri to oro iti moto ine district mahakama na Azizia bare mo okay na ko apen butu ko to batu na Azizia mahakama bana kona ndio tuno gwa defend Nkuona ugo changamki na ndintije therigo uko ligerigo akiro maguto kenge ukazaidi imbio kuona nio timu ni bomba gukiria tha izi na ndikenda bomba ku qualify kana kuona twirinde kutonya nini country there is what we call the teamwork all the way from defenders me ato atara defend kuma goalkeeper na bara bangi bembera twata kamemeka ugakubuthonga na ndito wachetha as a team uma nyuma mwanga mbere na guteko bagwa mtu na kuweza na mudhira bwega na the other thing ni about zoezi kuthona ndi at least ina wiki no gwapia o maitajana nontu kia mbere mogo thotina mazoezi ja kongana on a given game utimba perform bwega kiuna ni ngikiongo etikia kio kiomba guthithia bwega kugwatanira na at times kwaraniria no yomba uthithia bora na musunya baraba tutongerete nontu ingo bachokire nkatho batutongaire buthongi muno wenye ukaigwa ya utina morali wiga watu tha 10 ne moshi akinya ketha ukalikana kabira ukalikana kabira ukaigwa na I can't do without nini abi so kaje alengera lion a lion antubai baku niguo bakaria na arore umbobera tanande ntunande baligo bipe country ntunaito tukwaria rigi ingi nande kuthira umbobera ate urampumba kwirandaka kwa takameme ugagakira lion simba kira mbumbobera ibongere soesi nontu bakwenda soesi nyingi no ntwa totima na antu banyira nyiri nguruke baturaria nukwera sometimes imdethera nyani ndire fali yatangi muimwe ndatanga kilo u nuje na ndenda kinyana ngakara ndire fali nyamu chedi yakona ntonya kaira kidi kwa choka ndi team Dr. Gachanka so na ndimbi kuona twatrima na antu bakunyiranyira excess ya baturaria abo ura mpumba kwiranda kachakona ndizo mbere masoesi bwega na chichitikie kira kirare ombere iguchitikia ndaka chitikitie sana na chitikia ndona ukurukira guchitikia na guchigwa ugo no umbe by the way nara mbere mwambire jori kire ntwa kirite na coaching kamuria hai ndategali gitu na posta team tuile kuona ndataka kuona supervisor ngaigwa wembe nuje wembe team na inkona game chiawe nandi ngataka kuona kwina kainginyo ikomene ngataka kuona jaka kwina lakini management yambira tukomba na tenda kana ntwa twakarande guru ngitari mutwaria kuna ndi muchaidi atonya ke nine achiteketio timu twina maguru athatu nice twina maguru jairi Nick
nataka tumalizie sababu pia ya muda. Kuna ligi zaidi kisikia yani kwa ligi nteriga kuigwinya Meru. Yes. Ya women league. Women league ladies. Yeah, ladies. Umba kuga temantu zege ligi je wedra ku mubango jurojo kwambire ligi je Meru. Kana umba kuga tonto ngatega sa century menti ngwetike ku timu cheda cha ladies. Yes. Lakini no dimenti tijedra kuyo kana. Okay, enombuge no dimenti last year, I think last year. Itwari na tournament ya ostitwe mama county Mheshimiwa Florence Kajuju. Lero rya mbere yako kuona team ya nini ladies. Chumbete kuringanirwa amwe cyari kuma nara bogyaki kwena team kuma gyaki kwena team kuma from any ward ne represented came chujo. Igitare u itajukiri igitarira John Twiza tournament. I think yajukiri kimwe also ne radirira au. Nandiki twajake FKF maybe na unless kwena new plans cha kwena muchema gintu ya kimuchezo ya juu. Lakini inkurikana bwega that time Meru Queens iboba winire. Lakini ako personally mashinani onto imbuga ni kaba kiambiritie ndigaitia. Kaba ukethwa kwara kwambiria. Indombero chokara agachanka the same sport wara tuna the youngsters turetho twina team ladies yeta warembo bila makeups iboba imagine bayo bezere beseke iboba mbere nini I salute you guys warembo bila makeup FC anyway iboba mbere ko imagine number 1 bare Meru Queens. So from that time ibombere kuvira kana team gwana ndi ladies chathirire unless kukethwa kwina mibango ingi hadawe ira yakwa mwakatha ime binte kumenya lakini nkumenya atire in North Imenti specifically kana Meru counter trades no mwaka kuthwa kwina talents charities. For example inkurikana there's already twachethere no eno nkoriro ritore awe twachethere no qualifiers ke that day ya tournament that ready ndezere ku realize even she's in Harambee Starlets. So nandi kwina such talents na chieku na tega iteku wakatega Meru Queens kwanza zabatu azozo ku staff yetu tawa Faith Kanini kayetu ketu ko nona ne Nick coach ako atora ambura inaga ita team ladies au ne bora nenkara bona miriti yes nuko nonto babo mbako possible kemeru ya ladies kiria kwa nombuge otuntu utumpika nonto for one manto jonde muntu enda on direction nonto wateganya kiri school yes surrounding our North Imenti kiri competition ya school gochero ladies na most school ya nyingi ide schools na aliba bali umonjo itokara kwa hivyo ngwetika organizewa gintu ja games ciao kana gukethira ithithitwe ti tournament ire wa certain league ingwetikia talent icha amba kugro na michezo yo amba kugitabura na for now asina ika chanka ka boys ba kuitwa champions kinya ladies baba je mubira na ndingo itiki bakudunga dungwa nonto janaru akauga ingo itia ladies baba je football aja ngwetiki ote akanto batano kwa hivyo na ndingo itikia talent cha ladies chiku na inkoromba ministry of sport ni tukanie kinya kiri manto je ujegie ligi cha ladies na ingwetikia tukangro buratukanie kwambirio ntobo kuma leo tuajukirie ladies bau bila makeups ito atakaga tukona iji project na kulingana na atu no tiro twambiretie timu ya men's twetha tutena nguvu ira inyera nene ire yobakwata na katwa kopalete na mwalimu wa skuru ire gachanga twathia support yo na ndiko ta ukariu lakini ngwetiki na future plan no to tatu gatigana na mubira ingwetikia tukageria juu chini watu mba kwitha twena timu eu kinya kethira yeterete ligi thithwa twitha tworo prepare by the way ora kachanga na ndege tau twaitana irio no actually nya just provisa said US provisa kwa kuna timu ya Shakers ni ladies either irenda gatua na they normally do good tanto badoki so gatwe mtu inare is my fellow referee na mtu endete mubira na ingwete kia tuwe wikia mubira jwa ladies mbere no edro inyari umwe obaria so close ke kureto imethene mbere ujuko kiria Nick to final remarks tukirikiria akombuge kambambirie kuga atere inkuga ibwega sana onto wa young shooters we made it guys we are the champions Toweza we made it guys and bombere kabisa let me say to Gons ke Murungu
tukuga ibwega zaidi sana tukuga mheshimiwa governor PG Munya make your name bana make your way kawira ni bokubu kinyere mheshimiwa. Alafu another thing ito Madam Joy CEC Sport, thank you even for honoring and everybody in the mentor believer in us. Above all ngachoka kairiki team we are the best. We are the champions. We are the champions. Yes. Yeah. Yeah, bana Meriti. Yes. Uge bwakuba muthia tukirikiria. Akwa kankuga kire timu ingi sisi number 3 number 2 mwaka timu ya mwisho. Na mono my neighbor gikumene na nchaure kambere bugaku ankoro menya butimba gwito number 1 bwinde. Kwa hivyo vile na maana ituendelea na mazoezi na ingwetia competition ikejengia district competition ikethira eku na bara murungu arugurira njira bomba kwa number 1 bae. Kwa hivyo cia ko ingatho nguchokia mono to timu icio turachetha nacio na kinyama coach ko ben karenji mono no to bako na cha talent cha antu banini onto turatirimana na antu very young atukomba cooperate nabo na mono kwina timu ichetha ira kaga wito wazee FC kinyabo inko bachokere ngatho mono no to wazee bajitorete na onto kinya focus yao gatega mono bala baingi mazoezi bathithagia ninko bachokere ngatho ninko bera bendere na morali yo na gukiria antu babethi Simba retori mwakiu ntukwenda uthaa turikangi kwata maiki bwega ambuge thank you ningo chokire ngai ngatho sana nenkira chambe ingi akwa nkuga ibwaga no ntu bonde bara bombero participate most of the young the youth no tubangugira bombere wita actually to itrengo ge ndongi na bara bangi batera ora barona yani okona kanya ka wita on Sunday for a given game nenkira kun captain aikenda nyana de tumba kudato kinyukira. My special thanks goes to Evans Lana Gamia and the boys. Gutikia noe tukuga kwenye the best player na Ken Mwenda goalkeeper noe skuru ya Tanka gutikia noe the best goalkeeper. Okay. Akona andika nkwira MCA muteria ngo mukeria ararari Kamure imbia kurumiri bana ide bwana ibwaga sana mutegere Weru TV ukari Weru Stadium na tukari na karwari ka kathongi tukwatanirite na timu kuma Gachanka champion ba ligi ya Northimenti na tukanda kwa kidogo na ngichoka tukachokera na Morgan Mwit nikenda tumba kurekiria mubango joja Weru Stadium ugeta kuraja. Ibwaga sana mutegere Weru TV tuguchokera kaire kenda tumba kutha tukirikiria mubango joja Weru Stadium. Morgan ugiko geta Mombasa tu ugweta Mombasa na nbete kalenda yao ikaombi tutakulendego bwana Mombasa. Mutegere Weru TV na twerekiria tutegere michetho ire gachetho weekend ya Central Imenti Simba FC bagatirimana Mwangaza FC Mbajon FC batirimana na Tharaka Torengo Kithirone Mighty Sharks batirimana na Kithaku All Stars Kiamuri Hotspur batirimana na Kaongwa FC Rikana FC batirimana na Mbwenjero FC Rikirwa Red Mamba batirimana na Neema FC. Nani ingetegera michetho ya La Liga na Randegoro Spain. Leganes bagachetha na Granada, Eibar bachetha na Real Madrid, Villarreal bachetha na Espanyol, Barcelona bachetha na Celta de Vigo, Sporting Gijón bachetha na Deportivo La Coruña, Atletico Madrid bachetha na Malaga. Na kiri michetho ya EPL ire gachetho weekend na Man U batirimana na Bournemouth, Leicester City batirimana na Hull City, Stoke City batirimana na Middlesbrough, Swansea batirimana na Burnley, Watford batirimana na Southampton, West Bromwich Albion batirimana na Crystal Palace, Liverpool batirimana na timu ya baba Arsenal. Narua twategera mchetho juju Arsenal. Ugatega Arsenal narua bakithora bakiaga muchethi wao Mohamed El Neni. Lakini nchamba Koscielny ikithora gichoka ira ndera kwa nyuma. Na twategera mchetho juu boniki yakwa inkona Arsenal bakaura Liverpool mbao ijire kwa mwe. Urankuona. Thank you my nigga. Thank you very much sir. Mutegeri na nkona nchambe guta Conte chairman wa Northimenti ambira kondani kama thong. Ibwaga sana mutegero Weru TV na tukomba kutha twerekeria
mubango zo Weru Stadium bita kome kinywa na ni beta Morgan Mweti ugeta kuraza trimanent ku wengine ngachokera nkado antu baraba na TX bagwetwa Tembete Talo Jackso na muringo wetu ambita Jeremy Chambe Chelsea tona na weekend wengi na tukichobuka chokera na Reggae Mania bena Selector Prince na Empress Rita kwanza Selector Prince the shy guy auga kama tuleke viro otekia turia keep it locked to WeruTV.